صاحب استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین تشخص‌های کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردمان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. 14 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот аз ду қисм иборат буда дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷойи нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. 5 мизоҷ А3 лутфан гузаред бар афзанаи 4 маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. бо мақсади рақамикунонӣ ва автоматикунонии фаъолияти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ низоми иттилоотии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ таҳия ва ҷорӣ гардида аст. дар ин низом зиёда аз 250 кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар 68 шаҳру ноҳия амалӣ менамоянд. ҳамзамон рақамикунонӣ ба ҳисобгирӣ, нигоҳдории дарозмуддат, таъмини дастрасии фаврии сабтҳои бойгонии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, низоми идоракунии бойгонии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ таъсис шудааст. дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ зиёда аз 35 миллион сабтҳо маҳфуз аст. айни замон зиёда аз 1 миллион 700 ҳазор сабтҳо рақамӣ карда шуда ба ин низом ворид карда шудааст. рақамикунонии сабтҳои бойгонӣ зина ба зина идома дорад. иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. тавассути ин таҷҳизот сабтҳои бойгонии мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ зина ба зина рақамӣ кунонида шуда дар низоми идоракунии бойгонии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ворид карда мешавад. айни замон дар мақомоти адлия 9 низоми иттилоотӣ ба истифода дода шуда
дар соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва нотариат равандҳои кориро автоматикунӣ намуда инчунин дигар равандҳои корӣ тавассути онҳо татбиқ мегарданд. Дар ҳамкорӣ бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии қонуният хизматрасонаи давлатиро дар портали ягонаи хизматрасонаи давлатӣ ҷойгир намуда марҳила бар марҳила барои шаҳрвандон онҳоро дастрас менамояд. Чунин тарзи идоракунӣ имконият медиҳад ки фаъолияти низомҳои иттилоотӣ бефосила таъмин гардида хизматрасониҳои давлатӣ ба шаҳрвандон бо сифат ва саривақт пешниҳод карда шаванд. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти адлия буда барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад намуд. шӯъбаи апосугузорӣ ба ҳуҷҷатҳои расмии мақомоти прокуратура, мақомоти суд, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, идораи нотариявӣ ки барои ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои шахси ваколатдор мусоидат мекунад. бино бо истифода аз масолиҳи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. мо кормандони асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода додани бинои нави замонавии маъмурии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипоси беандоза менамоем. кӯшиш менамоем ба боварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовор бошем. якдилона, содиқона ба ватану халқи худ хизмат менамоем. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар ин ҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. муҳтарам кормандони мақомоти адлия, дар арафаи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлияро ки натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчони давлатӣ мебошад, ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. дар давраи соҳибистиқлолӣ ташаккули давлати соҳибихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва болояти қонун зошта шуд. Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. чунин низоми давлатдорӣ мақомоти адлияро вазифадор месозад ки барои таъмини бомароми сиёсати давлатӣ дар самти ҳуқуқ эҷодкунӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ
برانبر داشتن معرفت حقوقی شهروندان، اجرای جزای جنایتی، اکسپرتیز سودی، ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر مسائل حقوقی همه تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. مقامات عدلیه تاجیکستان در برابر دیگر مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق در صف پیش حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و شهروند، حمایه قانونیت و عدالت قرار دارد. در شرایط معاصر که جامعه پیوسته رشد می‌کند و مناسبت‌های جمعیتی شکل‌های نو پیدا می‌نمایند، نقش مقامات عدلیه باز هم بیشتر می‌گردد. زیرا به موجودیت نظام مکمل حقوقی و نظارت ثمرناک قانونگذاری، پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و رشد اجتماعی دولت تامین شده نمی‌تواند. امروز یگان ساحه حیات جامعه، خواه اقتصاد، خواه صاحبکاری، خواه فعالیت اجتماعی و فرهنگی و خواه نظام اداره کنی دولتی، به فعالیت منظم و هم آهنگساز مقامات عدلیه ثمرناک فعالیت کرده نمی‌تواند. از این نقطه نظر بنای نوی وزارت عدلیه که امروز افتتاح گردید تنها یک انشاءات معمولی نیست، بلکه افاده احترام به قانون، عدالت و پایداری استقلال ملی می باشد. حاضرین گرامی، تاریخ نظام عدلیه تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما ارزش‌های عمومی انسانی بخصوص عدالت، عنعنه‌های دولتداری، قانون محوری و فرهنگ حقوقی را هنوز هزار سالها قبل آفریده به اهل بشر تقدیم کردند. کوروش کبیر که با نام کوروش بزرگ نیز یاد می شود و بنیادگذار نخستین امپریا در تاریخ، یعنی دولتداری آریایی هخامنشی می باشد، همچون رمزی عدالت پروری، تحملگرایی و احترام و رعایت حقوق انسان در تمدن بشر مقام خاص و برجسته دارد. از جانب سازمان با نفوذ یونسکو قبول گردیدن قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش کبیر، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی که با تشبث تاجیکستان صورت گرفت، گواه این گفته ها و باعث افتخار هر یک ما می باشد. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور، اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. در این دوره نظام قانونگذاری ملی مکمل گردید و زمینه‌های حقوقی پیشرفت استوار جامعه، پایه‌های استقلال دولتی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان تحکیم بخشیده شدند. قابل ذکر است که از جانب حکومت مملکت دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیه در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه کشور بناهای خوشتر و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. در 5 شهر و ناحیه دیگر بناهای معمولی پر تعمیر و ازنه‌سازی و با شرایط و امکانیت‌های زمانوی
تأمین گردیدند. در این دوره جهت تأمین نمودن دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی حقوقی مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی تأسیس داده شد. فعالیت مؤسسه مذکور بر رسانیدن یاری حقوقی رایگان به گروه‌های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان، شخصان معیوب، مهاجران و عائله‌های کم‌بضاعت روانه گردیده است. در این روند جاری نمودن کنسپسیون حکومت الکترونیک، تشکیل مخزن‌های متمرکز اطلاعاتی و حقوقی، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، تکمیل فعالیت نوتریات و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از جمله تدبیرهای می باشند که با بلند برداشتن شفافیت دسترسی شهروندان، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تحکیم عدالت اجتماعی مساعدت می‌نمایند. در نتیجه اصلاحات پیگیرانه و تدبیرهای در نظام عدلیه عملی گردیده، نشان دهنده‌های فعالیت ساحه و حجم خدمت‌رسانی‌های دولتی پیوسته افزایش یافت. مثلا سال 2015 از حساب باج دولتی مبلغ خدمت‌رسانی‌های دولتی و دیگر پرداخت‌ها به بودجه دولتی 45 میلیون سومانی وارد گردیده بود. این نشان دهنده در سال 2025 به 311 میلیون رسیده، بیش از 7 برابر افزایش یافته است. مقامات عدلیه در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیز نقش مؤثر دارد. چاره‌بینی‌هایی که مقامات در این سمت برگزار می‌کنند در تحکیم ولایت قانون، پیشگیری کردن جنایتکاری و بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه سهم ارزشمند می‌گذارند. زیرا جامعه پیشرفته پیش از همه به شهروندانی که صاحب معرفت بوده قانون را احترام و رعایت می‌کنند تکیه می‌نماید. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساس استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایشته مردم میباشد. محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولتداری ملی را تأمین نماید. به رعایت قانون، به احترام به ارزش‌های حقوقی و به مسئولیت شهروندی هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروندی مملکت میباشد. محض به همین خاطر و به مناسبت 30 سالگی کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب اسلام ما سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان نمودیم. شهروندان کشور این اقدام را خیلی خوش پذیرفتند و آن به خیلی بهتر گردیدن فرهنگ حقوقی اهالی مساعدت نمود. ولی تاکید می‌سازم که کارها وابسته به بلند برداشتن فرهنگ حقوقی جامعه نباید تنها در دایره یک سال محدود گردند. این روند همچون سمت مهمی فعالیت جامعه و دولت باید دائمی پیش برده شود. بنابراین وزارت عدلیه وظیفه‌دار است که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده، آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارد. حاضرین گرامی، امروز تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و عضو فعال جامعه جهانی در عرصه بین المللی موقع شایسته
و ارزشمندی خود را دارد. دولت ما همچون کشوری سوپرور، تشبسکار و جانبدار همکاری های سازنده اعتراف کردیده تشبس های بین المللی آن از جانب جامعه جهانی پیوسته دستگیری می کنند. از جمله جامعه جهانی تجربه تاجیکستان را باید به اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی به صفت تجربه موفق و قابل قبول اعتراف کنند. با در نظر داشت اهمیت این مسئله تشبس نوبتی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافت و 12 دکبر سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه سال 2027 را سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان کرد. این تشبس مهم نشانه اعتراف نقش کشور ما در تحکیم ولایت قانون، بلند برداشتن معرفت حقوقی، رشد فرهنگ حقوقی و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در سطح بین المللی میباشد. ما اطمینان کامل داریم که اعلان گردیدن سال بین المللی معرفت حقوقی با گسترش همکاری‌های بین المللی، تحکیم فرهنگ حقوقی و بلند برداشتن احترام به قانون و حقوق و آزادی‌های انسان در سطح جهانی مساعدت خواهد کرد. و ما لازم است که ما باید حقوق شناسای سطح بین المللی بیشتر داشته باشیم. یک چند زبان‌های خارجی را باید به درجه زبان مادری دانند. تاجیکستان را در عرصه بین المللی حمایه و نمایندگی کرده توانند. از این رو وزارت عدلیه همچون مقام وکالتدار باید پیشبرنده و هماهنگساز این اقدام باشد و نقش کلیدی خود را در عملی سازی سال بین المللی معرفت حقوقی اجرا نماید. ضرور است که جهت آماده نمودن چاره‌بینی‌های مهم سطح بین المللی و دولتی، کنفرانس و نشست‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها از حالا کارهای عملی آغاز کرده شوند. حاضرین ارجمند، تحلیلان نشان می‌دهند که با وجود تدریجاً بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی و نارسایی به نظر می‌رسد. حاضرین ارجمند، مخصوصاً تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت مملکت پیشنهاد شونده هنوز با طلبات پورا جوابگو نیست. کارمندان وزارت به مسئله سنجش حقوقی لایحه سندهای معیاری حقوقی از لحاظ طلبات قانونگذاری دقت اولین درجه ظاهر نمی‌کنند. در نتیجه قسمی از لایحه‌ها در دستگاه اجرایی پرزیدنت تکمیل داده می‌شوند. از این لحاظ رهبریت وزارت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نماید. همچنین تأکید می‌نمایم که در شرایط گسترش مناسبت‌های بین المللی، افزایش عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای و ضرورت حمایت منفعت‌های ملی، نارسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوق بین المللی همانا باعث نگرانی می‌باشد. کار در سمت بقیه‌گیری و نظارت فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. ضرور است که مسئله مطابق بودن فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی با مقصدهای آیین‌ناموی آنها پورا تحت نظارت قرار داده، حسابات مالیوی آنها بخصوص عاید به درآمد و خراجات در سامانه مقامات عدلیه جای کرده شود. با وجود قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی،
و تأسیس مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی فعالیت مقامات در این سمت نیز نظارت نیست. از این رو ضرور است که فعالیت اوید به رسانیدن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با راه گذرانیدن جلسه های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث های حقوقی آنها جانا کرده شد. تحلیلات نشان می‌دهند که کارهای فرماندهی اوید به قانون‌های نو قبول کرده شده. اکثر وقت با اصول‌های کهنه یعنی مجلس‌های رسمی گذرانیده می‌شود. استفاده شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌های معاصر اطلاعاتی برای تربیت و جلب جوانان در رویه احترام و رعایت قانون یعنی تربیت حقوقی آنها حالا هم ناکفایه می‌باشد. فعالیت مقامات عدلیه در سمت خدمت‌رسانی‌های دولتی نیز بهبودی را طلب می‌کند. هرچند که در ساحه روند رقمی کنونی برای آماده شده است ولی سرعت رشد آن به طلبات امروزه جوابگو نیست. موافق معلومات در فهرست خدمت‌رسانی‌های دولتی 72 نمود خدمت‌رسانی‌های دولتی به وزارت عدلیه مسئول می‌باشد. اما حالا تنها 9 نمود آنها توسط پورتال یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی به اهالی دسترس میباشد که این برای مقام مسئول ساحه خدمت‌رسانی‌های مهم حقوقی قانع کننده نیست. نگاه داشتن خدمت‌رسانی‌ها در شکل کاغذی، نوبت‌های صنعی، مراجعت تکراری شهروندان، طلب نمودن حجت‌های زیادتی باعث به وجود آمدن نارضایت مردم و حالت‌های کارآسانی می‌گردد. حالت‌های سریع وقت بررسی نکردن مراجعت کارافتادگان و مناسبت دغلانه کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی نتایج دولتی و به طور صنعی به کشاکاری راه دادن حالا هم جای دارد. طبق تحلیل‌ها از سال 2016 تا سال 2025 تنها به دستگاه اجرایی پرزیدنت وابسته به فعالیت مقامات عدلیه 1200 مراجعت از جمله نسبت به فعالیت کارمندان 314 شکایت وارد شده است. سمت اکسپرتیزه سودی و کریمینالیستی مسئله است که حل آن توجهی بیشتر می‌خواهد. زیرا مرکز جمهوری اکسپرتیزه سودی و کریمینالیستی با تکنیک و تجهیزات معاصر پورا تامین نیست و در این ساختار نارسایی متخصصان ساحه‌های علیحده موجود است. چنین حالت باعث ناپورا تهیه شدن خلاصه‌های متخصصان، کشال یافتن تفتیشات پیشکی و قبول شدن قرارهای بحث‌آمیز می‌گردد. همچنین تاکید می‌سازم که حالت‌های به حقوق ویرانکنی بخصوص با کردارهای دارای خصوصیت کروپسیونی دست دادن بعضی کارمندان مقامات عدلیه حالا هم جای دارد. طبق معلومات اگنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون در 10 سال اخیر یعنی از سال 2016 تا به امروز 129 نفر کارمندان مقامات عدلیه دست به جنایت‌های کروپسیونی زدند. این شماره کم نیست. از جانب مقامات پروکراتور در این دوره نسبت به کارمندان مسئول وزارت عدلیه و ساختارهای تابع آن 121 پرونده جنایتی آغاز کرده شد. از این شماره 15 پرونده جنایتی نسبت به کارمندان اداره نotarial شهر نویاد، 30 پرونده نسبت به رهبران و کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و 76 پرونده نسبت به مسئولین مؤسسه‌های نظام اجرای جزای جنایتی آغاز گردیده است. سرایست اجرای جزای جنایتی یکی از ساختارهای مهم وزارت عدلیه میباشد. تحلیلات نشان می‌دهند که در این سمت حالت‌های ویران کردن طلبات قانونگذاری، صادر نمودن جنایت و دیگر قانون ویرانکنی‌ها از جانب کارمندان سرریاست همچنین به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه‌های خدمتی که
باعث ویران گردیدن حقوق و آزادی‌های گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان و محکوم شدگان گردیدن حالا هم جای دارند. پاک وجدان باشید. اذیت کشیدن خواندین کاری که در اصل حقوق شناسی سطح جهانی شوید، بین المللی شوید، صاحب عزت احترام شوید، آبرو شوید، در جامعه جای خودتان یابید. در هیچ حالت دست به کروپسیون نزنید. در هیچ حالت نسبت به وطن و ملت خود خیانت نکنید. بعدا صاحب عزت احترام میشید. سرریاست اجرای جزای جنایتی وصادار کرده می شود که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری کردن وارد شوی اشیاء منع شده به داخل مؤسسات اصلاحی و رعایت ولایت قانون را پورا بازبینی و تجدید نماید. باید گفت که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انسان دوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می‌دهد تا شخصان دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد عائله و پیوندان خود برگردند. بنابراین رهبریت سرریاست اجرای جزای جنایتی وظیفه‌دار است که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تأمین کرده، ضمن تطبیق قانون و عامل‌های کروسانی راه ندهند. کمیسیون دولتی تأسیس داده نظارت کنند. ما در تاریخ اینقدر شما را عفو نکرده بودیم. بواسطه 11,000 آزاد شدند. نسبت آنهایی که آزاد نشدند قانون عفو تطبیق شده است، مهلت‌ها کم شدند. آنهایی که جواب شدن رفتن تربیت کرده مونده کارو. مواد کوشش کنه که آنها با جای کار تامین شوند. جای کار داشته باشه، قسمی زیادش راه درست میرود در پهلوی اهل عائله‌شان یا پدر و مادرشان کار و زندگی فعالیت میکنند. حاضرین گرامی، امروز در نزد مقامات عدلیه وظیفه‌های مهم و مسئولیتی باز هم بیشتر قرار دارند. با استفاده از امکانات‌های موجوده باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده برای تشکل دولت پیشرفته حقوق بنیاد و معاصر تمام شرایط ضروری فراهم آورده شد. در زمان صاحب استقلالی از جانب مقام عالی قانونگذاری کشور 2265 قانون‌های کیسانی، کودکس‌ها و قانون‌ها که مناسبت‌های مهم جمعیتی را به تنظیم می‌دارند قبول کرده شد. از جمله نقش قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مقام آموزگار بسیار مهم می‌باشد. در ادامه این روند باید قانون‌های تهیه و قبول کرده شوند که با تنظیم مناسبت‌های نوی جامعه نگرانیده شدند و وزارت عدلیه وظیفه‌دار است که در این سمت فعالانه سهم گذارد. رشد تکنولوژی‌های معاصر، رقم کنونی خدمت‌رسانی‌های دولتی مخصوصاً در فعالیت نوتریالی، ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های حقوقی از جمله سمت‌های مهم فعالیت مقامات عدلیه به حساب می‌روند. در این روند ضرور است که با مسائل بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتبار اولین درجه داده شود. فاکولته‌های حقوق شناسی تمام دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت حتما آموزش زبان‌های روسی انگلیسی را برای آماده کن. برای ما کادر در کن، ما میگیریم از ساختار و مقامات ها گلچین کرده میگیریم. اونایی که سطح کسبیت دارند، اونایی که 3-4 زبان خارجی را میدونند. بنای نوی وزارت عدلیه که امروز مورد استفاده قرار داده شد، باز یک اقدام مهم در سمت بهتر نمودن شرایط فعالیت کارمندان ساحه میباشد. فراهم آوردن شرایط معاصر کاری، مسئله معاصر بایگانی و تکنولوژی‌های نو برای خدمتچیان دولتی با بلند گردیدن صفت خدمت‌رسانی‌ها و اجرای ثمرناک وظیفه‌ها مساعدت می‌نماید.
از این رو به کارمندان مقامات عدلیه ضرور است که با مسئولیتی باز هم بلند و صادقانه و صاحبدلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پاک وجدانی، مسئولیت شناسی، آداب و اخلاق حمیده، معامله خوب با شهروندان و همکسبان و احترام به قانون باید راهنمای کاری هر یک کارمند ساحه باشد. هر یک شما باید برای تحکیم پایه‌های دولتداری، حفظ استقلال، ولایت قانون و رشد جامعه عدالت پرور همیشه سعی و تلاش نمایید. در آخر به همه شما کارمندان مقامات عدلیه برای کار و موفقیت می‌خواهم. ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت قرار داریم. با مناسبت این جشن فرخنده و این جشن تاریخی تبریک میگم به شما. پیش از همه سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی رو آرزومند هستم. سلامت باشید. پس از انجام سخنرانی میان سرور دولت محترم امامعلی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبران دیگر وزارات و اداره‌های دخلدار نشست پرسش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به آنها دستور و توصیه‌های مشخص دادند. با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک تحفه خیلی ارزشمند برای کارمندان مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان روی کار آمد. یعنی بینای خیلی زمانوی مجهز با تجهیزات‌های معاصر برای کارمندان مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان امروز اهدا گردید. برای کارمندان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یک مسئولیت خیلی جدی و باریز لازم است که در پاسخ به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت مسئولیت را چند مراتب زیاد کرده، آن چیزی که به مسئولیت مقامات عدلیه وابسته است زیادتر کرده. در این سمت موفق و سرفراز باشیم. باعث افتخار است که در 35 سال استقلال دولتی ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان مقامات عدلیه گذرانده شد و در این روز تاریخی بینای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جانب جناب عالی محترم امامعلی رحمان با کارمندان مقامات عدلیه تحفه گردید. ما جوانان کوشش می نماییم که سزاوار غمخواری های جناب عالی گردیم. در صحبت امروزه معین گردید که جناب عالی مثل همیشگی توجه به اندازه نسبت زنان و بانوان دارند. کوشش می نماییم که در این مسیر موفقانه فعالیت نماییم و برای ملت و سرزمین خویش صادقانه خدمت نماییم. منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می رسانیم که امروز به ما کارمندان مقامات عدلیه یک بینای با نفوذ زمانوی را با تمام تجهیزات‌های معاصر زمانوی جهت پیشبرد فعالیت کاری شرایط فراهم آورده. امروز به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده دادند. ما نیز کارمندان مقامات عدلیه از این غمخوری‌های و سیاسی خردمندانه پیشوای ملت الهام تازه گرفته فعالیت خود را در اجرای وظیفه‌های خدمتی طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و دیگر سنت‌های میراثی جمهوری تاجیکستان پیش می‌بریم. شده شدن یک بینای نوی زمانوی به کارمندان مقامات عدلیه این آگاهی از صلح و صلاح از آبادانی کشور درک می‌دهد. وابسته به این غمخوری‌های جناب عالی ما زنان و بانوان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در نوبت خود کوشش می‌کنیم که در تربیت نسل نورست آبادانی و بنیادکاری و سازندگی‌ها و پابرجاماندن عائله‌های جوان سهمی با سزای خود را گذاریم. باعث افتخار است که در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان وزارت عدلیه صاحب بینای نو بلندجوشانه و زمانوی گشت. رهبر دولت و زنان و دختران توجه مخصوص ظاهر می‌کند.
ҳукумати кишвар ҷиҳати муаррифии иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва ба роҳ мондани содироти номгӯи зиёди молу маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи мамлакат аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода менамояд. Дар 5 моҳи соли ҷорӣ гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба $5.8 миллиард расид. Суръати афзоиши содирот нисбат ба воридот баландтар арзёбӣ мегардад, ки ин аз тақвият ёфтани иқтидори содиротии кишвар ва болоравии рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ шаҳодат медиҳад. Шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. дар 5 моҳи соли 2026 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба $5.8 миллиард расид. нишондоди мазкур аз рушди устувори фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва густариши ҳамкориҳои тиҷоратии кишвар шаҳодат медиҳад. дар давраи зикршуда ҷумҳурии Тоҷикистон бо 121 кишвари ҷаҳон аз ҷумла 10 кишвари Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 111 кишвари хориҷи дур муносибатҳои савдои хориҷиро ба роҳ мондааст. аз ҳаҷми умумии гардиши савдо 38.4% ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 61.6% ба кишварҳои хориҷи дур рост омадааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ рушди содирот зиёда аз 79% ташаккул намуд ва дар савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар соҳаи содирот 15%ро ин содирот ба мамлакатҳои ИТМ ва 85%ро содирот ба мамлакатҳои хориҷи дур ташкил медиҳад. маҳсулотҳои асосии содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама маҳсулоти тертозӣ, кишоварзӣ, молҳои саноатӣ аз ҷумла нахи пахта, семент, маҳсулотҳои маъданӣ ташкил медиҳанд, ки ҳиссаи онҳо нисбатан зиёдтар мебошад. аз ҷумла дар солҳои охир аз Тоҷикистон содироти таҷҳизот ва мошиналот, ноқилҳо хеле зиёд гаштааст ва бозори содироти Тоҷикистон низ ҷуғрофияш махсусан ба давлатҳои хориҷи дур нигаронда шудааст. яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарин дар ин давра афзоиши назарраси ҳаҷми содирот мебошад, ки давоми 5 моҳи соли ҷорӣ Тоҷикистон ба маблағи $1 миллиард $399.9 миллион мол содирот намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 79.4% ё $619.7 миллион зиёд мебошад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати муаррифии иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва ба роҳ мондани содироти номгӯи зиёди молу маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи мамлакат аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда тадбирҳои заруриро дар ин самт марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. содирот метавонад ки ба вуруди асъори хориҷӣ ва дар ин замина таъсис ҷойҳои корӣ ва рушди бозори истеъмолӣ таъсири бевоситаи худро расонад. маҳсулотҳои Тоҷикистон албатта дар давлатҳои хориҷи дур дорои талаботи зиёд мебошанд ва яке аз самтҳои рақобатнок низ ба ҳисоб мераванд. махсусан маҳсулотҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд, дар бозорҳои хориҷи дур талаботи зиёд доранд ва минбаъд низ диверсификатсияи истеҳсолот ва пайдоиши бозорҳои нав низ аз самтҳои афзалатноки ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд, ки метавонанд ба рушди минбаъдаи содирот заминаи худро гузоранд. дар Тоҷикистон бо мақсади афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти хушсифати ватанӣ, дарёфти шарикони нави рушд ва дастгирии соҳибкорони истеҳсолӣ чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. суръати афзоиши содирот нисбат ба воридот баландтарин арзёбӣ мегардад, ки ин аз тақвият ёфтани иқтидори содиротии кишвар ва болоравии рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ шаҳодат медиҳад. идомаи ахбор. тақвияти робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ бо кишварҳои хориҷ, густариши содирот ва ҷалби соҳибкорон ба бозорҳои байналмилалӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. дар татбиқи ин ҳадафҳо палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди муҳими ҳамоҳангсози ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ фаъолияти худро густариш медиҳад. طبق معلومات در نیم ساله یکم سال 2026 پلاتا با تشکیل و برگزاری 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی مساعدت نموده اشتراک زیاده از 933 صاحبکار وطنی را تامین کرد. اطلاع داده شد که تا یکم ایول سال جاری شماره اعضای پلاتا با 1279 سوبک رسیده نسبت به همین دوره سال گذشته 119 تا زیاد گردیده است که این نشان دهنده ها بازگوی تحکیم محیط صاحبکاری
густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва болоравии нуфузи истеҳсолкунандагони тоҷик дар бозорҳои хориҷӣ мебошанд. дар нимсолаи якуми соли равон аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 93 ҷиноят вобаста ба маводи нашъовар ва дигар намуди ҷиноятҳо ошкору муайян карда шудааст ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8% зиёд мебошад. иттилоъ дода шуд зимни нишасти матбуотӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти агентӣ дар нимсолаи якуми соли 2026. ба иттилои масъулини агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ фаъолияти 16 гурӯҳи ҷиноятӣ дар ҳайати 28 нафар ошкор ва қатъ карда шудааст. агентӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ 223 килограмму 83 грамм маводи нашъовар мусодира намуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 161 килограмм ё 42% кам мебошад. дар ҷумҳурӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ 2 тоннаву 963 килограмм маводи нашъовар мусодира карда шудааст ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 143 килограмм ё 5% зиёд кам мебошад. баъди нишасти матбуотӣ дар бухории агентӣ бо ҳузури намояндагони воситаҳои ахбори омма 333 килограмм 26 грамм маводи нашъовар бо роҳи сӯзонидан нобуд карда шуд. бар асари боришоти шадид ва омадани сел ба деҳаҳои дарғу каздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ хисороти ҷиддӣ ворид гардид. аз рӯзҳои аввали ҳодиса бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ ба таври шабонарӯзӣ идома доранд. имрӯз бо ҷалби техникаҳо, кормандони сохторҳои дахлдор ва иштироки фаъоли сокинони роҳҳо, пулҳо, хатҳои обу барқ ва дигар иншооти зарардида тадриҷан барқарор мешаванд. гузориш дар ин хусус. корҳои бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ дар деҳаҳои дарғу каздони ҷамоати деҳоти Шамтучи ноҳияи Айнӣ бо суръати баланд идома доранд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳо барои ҳарчи зудтар барқарор намудани зиндагии сокинони зарардида сафарбар гардиданд. бар асари боришоти шадид ва омадани сел ба роҳҳо, пулҳо, хатҳои оби нӯшокӣ, шабакаҳои барқ ва даҳҳо манзили истиқоматӣ зарари ҷиддӣ расид. аз рӯзҳои аввали ҳодиса ситоди ҷумҳуриявӣ ва ноҳиявӣ бо ҷалби техникаҳои махсус ва мутахассисон корҳои бартарафсозиро ба роҳ мондаанд. имрӯз техникаи вазнин роҳҳоро аз лойқаю сангреза тоза намуда, пулҳо, хатҳои обу барқ ва дигар иншооти муҳими инфраструктуриро барқарор мекунанд. дар баробари ин наҷотдиҳандагон, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ бо масъулияти баланд барои бартараф намудани оқибатҳои офат фаъолият доранд. намунаи равшании ҳамбастагӣ иштироки сокинони ноҳияи Айнӣ ва кӯҳистони Мазшо дар ҳашарҳои дастаҷамъона мебошад. онҳо дар тозакунии маҳал, барқарорсозии манзилҳо ва дастгирии оилаҳои зарардида саҳми арзанда мегузоранд. ҳамзамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ бо оилаҳои зарардидаи деҳаҳои дарғу каздон кӯмакҳои маводи ниёзи аввалия дастрас гардид. аз ҷумла ба онҳо орд, равған, биринҷ, макарон, сабзавот ва дигар маводи ғизоӣ дастраси сокинон гардида истодааст. чехеле ки шумо дида содед муддати зиёда 4 рӯз аст ки офати табиӣ дар деҳаи дарғи ноҳияи Айнӣ омада ва хоҷагии халқ ба аҳолӣ зарари хеле хисороти калон расонист. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳи мо ҳастанд, шабрӯз ҳамроҳи мо кор карда истоданд ва барои пешгирӣ кардани офатҳои табиӣ тамоми кӯмакҳои худро расонда истоданд. аз тамоми қишоқҳои ҳамсоя, аз ҷамоатҳои тамоми ноҳияи Айнӣ имрӯзҳо даҳҳо, садҳо нафар ва барои кӯмак расонидан ба ҳамроҳи мо шабрӯз меҳнат карда истоданд. мо шахсан аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр миннат дорем ва боварии калон дорем ки бо дастгирии пешвои маъзуми миллат дар рӯзҳои наздик тамоми ин хисороте ки ба мардуми деҳаи мо расидааст якҷоя бо сари баланд бартараф мекунем.
дар баробари корҳои барқарорсозӣ дастгирии иҷтимоии аҳолии зарардида низ идома дорад. аз тамоми ҷамоатҳои ноҳияи айнӣ маводи ғизоӣ, либоса, лавозимоти рӯзгор ва масолеҳи сохтмонӣ ба оилаҳои зарардида дастрас гардидааст. ҳамчунин аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва шаҳрвандони ватандост кӯмакҳои башардӯстона ирсол менамоянд. воқеан дар санаи 11-ум 12-ум ду рӯз пайдарпай боронҳои бисёр бошиддат борид ва ин боронҳо сабаби ба воқеъ пайвастани сел дар деҳаҳои дарғу каздон гардиданд. ва хуб албатта таври ҳамагони мо медонем ҳеҷ кас аз ин офатҳои табиӣ эмин нест ва ин раванд ҳам пешгӯишаванда ҳам нест. тамоми ниҳодҳои ҷумҳурӣ огоҳ шуданд ва фавран ситод аз ҷониби ҳукумати кишвар ва деҳа омада фавран расиданд ва тамоми офате ки рух дода буд ин ба ҳисоб гирифта шуд, ҳаҷми зарар ва дар баробари ин тамоми техникаҳо сафарбар гардиданд. масъулин мегӯянд ки корҳои барқарорсозӣ тибқи нақша идома дошта то пурра рафт гардидани паёмадҳои офати табиӣ қатъ нахоҳад шуд. бо дастгирии давлат, ҳамбастагии мардум ва заҳмати шабонарӯзии сохторҳои дахдор зиндагӣ дар деҳаҳои дарғу каздон тадриҷан ба маҷрои муқаррарии худ бармегардад. барномаи ахборро идома медиҳем. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хорух 301 иншоот ба нақша гирифта шуда, давоми 4 соли охир 278 иншооти хурду бузург мавриди истифода қарор дода шуданд. аз раванди корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шаҳри Хорух ҳамчун маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истиқболи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръати баланд омодагӣ дида ҳамарӯза симои худро дигаргун сохта истодааст. бунёди иншооти нави иҷтимоиву иқтисодӣ, навсозии инфрасохтор ва ободу зебо гардондани маҳаллаҳо аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки барои таъмини зиндагии шоистаи мардум ва рушди минбаъдаи шаҳр роҳандозӣ шуданд. бо истифода аз имкониятҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз шаҳри Хорух ба як майдони бузурги созандагӣ табдил ёфтааст. дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух татбиқи 301 банди чорабиниҳоро ба роҳ монда, давоми 4 соли охир 278 иншооти хурду бузург мавриди истифода қарор гирифтааст. дар баробари ин ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳмгузорӣ дар рушди маҳаллаҳо дар 113 маҳаллаи шаҳри Хорух сохтмони 137 иншооти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ба нақша гирифта шудааст. қисми зиёди ин иншоот дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта, то таҷлили ҷашни миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ин ҷашни муқаддаси миллӣ, мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии шаҳри Хорух нақшачорабиниро вобаста ба ҳам корҳои фармондадеҳӣ ва ҳам ба истифода додани иншоотҳои ҷашнӣ таҳия ва тасдиқ намудааст. бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ, марказҳои тандурустӣ, майдончаҳои варзишӣ, роҳҳои дохили шаҳрӣ, хатҳои оби нӯшокӣ, шабакаҳои барқ, инчунин ободу кабудизоркунии кӯчаву хиёбонҳо аз ҷумлаи корҳои муҳиме мебошанд, ки имрӯзҳо бо сифати баланд анҷом дода мешаванд. ҳадафи асосӣ аз татбиқи ин тадбирҳо беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон, рушди инфрасохтор ва муҳайё сохтани фазои арзандаи ҷашнӣ мебошад. самараи сиёсати созандаи давлату ҳукумат имрӯз дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Хорух барҳало эҳсос мешавад. сол то сол шумораи иншооти нави иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ меафзояд. сатҳу сифати хизматрасонӣ беҳтар гардида, барои зиндагии шоистаи сокинон шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. бояд қайд намоем ки дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ дар шаҳри Хорух, минтақаи саноатӣ дар маҳаллаи Тем аз ҳама иншооти бузургтарин ки ба самти маориф дахл дорад, сохтмони мактаби рақами 6 ки ба таври хеле муосир ва дар заминаи он 6 кӯдакистони муосири
خیلی موثر زمانوی مورد استفاده برای قرار داده میشوند. سازندگی و آبادانی در شهر خوروغ ادامه منطقی سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت محسوب یافته، ساکنان شهر با دستاوردهای نظررس جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال میگیرند. به شک این تدبیرها برای رشد منبع مرکز ولایت، بهتر گردیدن سطح زندگی مردم و تحکیم دستاوردهای دوران صاحب استقلالی زمینه استوار فراهم خواهند آورد. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خوروغ، اخبار. ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб кардаанд. дар деҳаи кадучии ҷамоати деҳоти бобошоёни ноҳияи восе беш аз 12 километр роҳҳо мунфаш гардида иншооти таъиноти гуногун бунёд кардаанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободонию созандагӣ идома доранд ва бо наздик шудани ин санаи фархунда дар деҳот низ корҳо вусъати тоза касб намуданд. дар ҳамин замина дар деҳаи кадучии ҷамоати деҳоти бобошоҳиёни ноҳияи восе бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ бунёди иншооти таъиноти гуногун ва мунфаршкунии роҳҳо рафта истоданд. дар қисмати болоии деҳаи дашти дилӣ бинои хуштарҳу замонавӣ чорошёна иборат аз маркази савдою хизматрасонӣ, маркази забономӯзӣ ва толори барҳавои варзишӣ бунёд карда шуд, ки зимни сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 мавриди истифода қарор гирифт. аз оғози соли 2025 бошад корҳои тахту ҳамворкунӣ ва таъмиру бунёди роҳҳоро дар ин деҳа оғоз карданд. мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон кӯшиш намуданд, ки то ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ иншооти зарурие, ки мушкилоти сокинонро осон мегардонад бунёд кунанд. кӯчаҳои байни деҳа, ки солҳои тӯлонӣ бетаъмир монда ба равои сокинон мушкилӣ эҷод менамуданд, дар ин феҳрист шомил шуданд. имрӯз бо ибтикори соҳибкорон, мардони саховатпеша, фарзандони фидокори ватан, имрӯз корҳои ободонӣ дар сатҳи ниҳоят баланд ва бисёр бо як завқу шавқи беҳамто идома дорад ва умед дорем, ки ин роҳ ба субут мерасад. дар таъмири роҳҳо тамоми сокинони деҳа низ саҳм гузоштанд. бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ сангу шағал кашонида шуда роҳҳоро сангфарш карданд. ташаббускорон дар ду канори роҳҳо вобаста ба талаботи роҳсозӣ ҷӯйборҳои обрав сохта деворҳои каноравӣ насб карданд ва деворҳои сокинонро низ таъмир намуданд. дар ин рӯзҳо мунфаршкунӣ марҳила ба марҳила бароҳмода мешавад. дар марҳилаи аввал мунфаршкунӣ беш аз 1.5 километр роҳ бо паҳноии 7 метр ва ғафси 8 сантиметр шурӯъ гардидааст. дар корҳои сохтмонӣ аз масолаи хушсифат истифода карда мешавад, ки сифати роҳҳо ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза мебошад. ба истиқболи 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирӣ аз ташаббусҳои созандагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтем, ки роҳҳои деҳаи кадучиро мунфарш намоем. айни замон мунфаршкунӣ яке аз роҳҳои деҳаи кадучӣ идома дода ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ канори роҳро анҷом додем. чароғравшанкунӣ низ ҳам ба анҷом расондем. ҳангоми сохтмони роҳ ба қубурҳои обгузар, оби полезӣ ва селпартовҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. инчунин дар ҳамаи кӯчаҳо таҷҳизоти равшанидиҳанда гузоштанд, то шабонгоҳ кӯчаҳо равшан бошад. дар роҳҳои бунёдгардида аломатҳои роҳ гузошта хатҳои уфуқӣ кашиданд, ки роҳро зеботар гардонидааст. айни замон ташаббускорон охирин кӯчаҳои қисмати болоии деҳаи кадучиро мунфарш карда истоданд ва то рӯзи истиқбол аз ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дигар соҳибкорон мақсад доранд ҳамаи кӯчаҳои деҳаро мунфарш намоянд. дар шаҳри ваҳдат ба хотири рушди инфрасохтори деҳот ва таъмини некуаҳволии мардум тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ин мақсад бо саҳми соҳибкорон дар деҳаи тиллои сафеди шаҳр корҳои мунфаршкунӣ дар зиёда аз 3 километр оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. соҳибкорон ва шахсони ватандӯсти шаҳри ваҳдат дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониро дар деҳот вусъат дода барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ саҳми арзанда мегузоранд.
ҳоло мунфаршкунии роҳи деҳаи тиллои сафеди ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри ваҳдат бо саҳми соҳибкорон идома дорад ки зиёда аз 3 километрро ташкил медиҳад. Ин масир деҳаи тиллои сафедро ба шоҳроҳи марказӣ пайваст намуда бунёди он оянда ба беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт шароити мусоид фароҳам месозад. пеш аз ин роҳи мазкур вайрону валангор буд ва дар ҳама фасли сол ба мардум мушкилӣ зиёд пеш меовард. акнун бо иқдомҳои созандаи соҳибкорон роҳ пурра навсозӣ ва мушкилоти чандинсолаи сокинон роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. дар навсозии иншооти мазкур техникаи роҳсозӣ самаранок истифода мегардад. соли 2025 бо дастгирии ҳукумати кишвар ва соҳибкорону шахсони ватандӯсти шаҳри ваҳдат зиёда аз 10 километр роҳи ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон навсозӣ шуд ва ҳоло мардум аз он истифода мебаранд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтагем ки дар соли 2026 зиёда аз 15 километр роҳҳои дохилии ҷамоати деҳоти гулистонро асфалтпӯш ва бетонпӯш карда ба истифодаи мардуми ҷамоати деҳоти гулистон диҳем. мардуми саховатманди тиллои сафед бо соҳибкорон тасмим гирифтагианд дар якҷоягӣ ки зиёда аз 3 километр роҳи дохилии ҳамин деҳаи тиллои сафедро асфалтпӯш карда ба истифода диҳанд. иншоот мувофиқи талаботи роҳсозӣ бо паҳноии 6 метр ва ғафсии 8 сантиметр сохта шуда барои рафтуомади бемамонияти сокинон шароити хуб фароҳам оварда мешавад. ғайр аз ин соҳибкорон боз нақша доранд ки роҳҳои боқимондаи дохили деҳаро ки зиёда аз 2 километрро ташкил медиҳад мунфарш намоянд ва саҳми худро дар ободии ин гӯшаи диёр гузоранд. имсол тибқи нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат саҳми соҳибкорону сокинон зиёда аз 15 километр роҳи ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон пурра навсозӣ ва барои боз ҳам таъмини зиндагии шоиста шароити хуб фароҳам оварда мешавад. амалӣ кардани ҳамин гуна тадбирҳои неки ободонӣ оянда ба рушди инфрасохтори деҳот ва таъмини некуаҳолии мардум заминаи устувор хоҳад гузошт. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди инкишофи ноҳияи нуробод ҷиҳати кӯчониндани маркази маъмурии он аз минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии оби роғун ба шаҳраки дарбанд барномаҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст. аз ҷумла давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 370 иншооти хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шудааст. гузориш дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади кӯчонидани маркази маъмурии ноҳияи нуробод аз минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии оби роғун ба шаҳраки навбунёди дарбанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон як қатор барномаҳои созандаро амалӣ намуданд то даҳҳо иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ бунёд гардад. аз ҷумла давоми 35 соли соҳиби истиқлолӣ аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ қариб 400 иншооти хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шудааст. дар раванди кӯчонидани ташкилоту идораҳо аз минтақаи зериобшаванда ба шаҳраки дарбанд вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ барои сохторҳои дар маҳал будаашон биноҳои дуошёна ва сеошёна бунёд карданд то ҷиҳати фаъолияти бонизоми кормандон шароити зарурӣ муҳайё намояд. баробари бунёди биноҳои маъмурӣ марҳила ба марҳила дигар иншооти ҳаётан муҳим аз ҷумла бинои муассисаҳои таълимӣ беморхонаи сеошёна дорои садкат варзишгоҳи марказӣ сохта ба истифода дода шуд. дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи нуробод сохтмони 257 иншоот пешбинӣ шуда буд. то ҳамин давраи соли равон бо анҷоми корҳои сохтмонӣ беш аз 196 иншоот аз қабили бино ва симхонаҳои иловагӣ, тандурустӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ, мактаби ронандагӣ, роҳҳои мошингарду майдончаҳои варзишӣ, марказҳои тиҷоратӣ ва дигар инфрасохтори шаҳраки дарбанд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта корҳои сохтмонӣ дар 57 иншооти дигар идома дорад. сохтмони пули мошингузар аз болои дарёи Сурхоб, идомаи корҳои сохтмонӣ дар бинои коллеҷи техникӣ ва муҳандисӣ барои 600 нафар донишҷӯ, кохи фарҳанг барои 500 ҷойи нишаст, сохтмони бинои чорошонаи таълимӣ
таълимӣ ва хобгоҳи мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои 650 нафар хонанда, меҳмонхона, беморхонаи хусусӣ, марказҳои тиҷоратӣ ва дигар корҳои ободонӣ аз раванди корҳои созандагӣ шаҳодат медиҳад, ки дар оянда ба пешрафти иҷтимоӣ иқтисодии ноҳияи Нуробод нақши арзанда гузошта, ҳамзамон дар ин замина садҳо ҷойҳои навикорӣ муҳайё мегардад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз вусъати тоза касб намуда, ҳамаи ин ободонӣ ба хотири зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. барномаи ахборро идома медиҳем. Тамринҳои дастаҷамии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ба марҳилаи ҳалкунанда расид. пас аз ҷамъомади омӯзишӣ дар дараи Ромид, акнун ҷудокорон дар шаҳри Душанбе омодагии худро идома медиҳанд. Аз ҷараёни тамринҳо ва нақшаҳои мибаъдаи мунтахаби кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. марҳилаи аввали тамринҳои дастаҷамии тими ҷудои Тоҷикистон, ки дар дараи хушманзараи Ромид ва дар шароити кӯсор баргузор гардида буд, ба анҷом расид. дар ин марҳила варзишгарон бештар ба баландбардоштани омодагии ҷисмонӣ, устуворӣ, функсионалӣ ва тобоварӣ машғул буданд. пас аз анҷоми ҷамъомади аввал, ҳайати мунтахаби кишвар тамринҳоро дар шаҳри Душанбе идома медиҳад. аз ин ба баъд маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун пойгоҳи доимии омодагии тими миллии ҷудо истифода хоҳад шуд. дар ин маҷмӯа барои баргузории машқҳо тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. марҳилаи дуюми тамринҳои дастаҷамӣ то 19 июл идома хоҳад ёфт. машқҳо таҳти роҳбарии мутахассиси маъруфи гурҷӣ Иракли Узнадзе, ки чанде пеш ба ҳайси сармураббии нави мунтахаби ҷудои Тоҷикистон таъин гардид, ҷараён доранд. ӯ дар баробари ҳайати мураббиёни ватанӣ ба баландбардоштани сатҳи омодагии техникӣ, тактикӣ ва ҷисмонии варзишгарон диққати махсус зоҳир намуда, бо истифода аз таҷрибаи чандин солаи байналмилалии худ барои омодасозии ҷудокорони тоҷик ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ талош дорад. пас аз анҷоми машғулиятҳои дастаҷамъӣ, ҳайати ниҳоии мунтахаби Тоҷикистон барои иштирок дар ду мусобиқаи муҳими байналмилалӣ Гран-при Перу ва Гран-слами Лозаннаи Швейтсария муайян карда мешавад. ин мусобиқаҳо барои ҷудокорони тоҷик имкони муҳим ҷиҳати ба даст овардани имтиёзҳои олимпӣ ва омодагӣ ба чорабиниҳои навбатии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд. ҳамзамон Федератсияи ҷудои Тоҷикистон тасмим дорад дар ояндаи наздик барои баланд бардоштани сатҳи омодагии варзишгарони ватанӣ, ҷудокорони соҳибном ва дастаҳои мунтахаби кишварҳои хориҷиро ба Душанбе даъват намояд. бо иштироки онҳо машқҳои дастаҷамии байналмилалӣ ташкил гардида, мубодилаи таҷриба миёни варзишгарон ва мураббиён тақвият хоҳад ёфт. тибқи нақшаи ситоди мураббиён, ҳамаи варзишгарон дар меҳмонхона ҷойгир карда шуда, бо 3 вақт хӯроки гарм таъмин мебошанд. барои онҳо тамоми шароити зарурии будубош, истироҳат ва барқароршавӣ фароҳам оварда шуда, варзишгарон ҳамаи диққаташонро танҳо ба раванди омодагӣ равона карданд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, саломат бошед.